Nyakubahwa Petero Nkurunziza, Perezida wa Repubulika y'u Burundi, Nyakubahwa Domitien Ndayizeye, wari uri Perezida wa Repubulika y'u Burundi, ba Nyakubahwa abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma mwaje muri uyu muhango, ba Nyakubahwa bahoze ari aba perezida b'igihugu cy'u Burundi bari hano, banyacyubahiro b'abayobozi bandi b'u Burundi ku nzego zindi mwese, banyakubahwa batumirwa abandi bavuye hirya no hino, banyacyubahiro mwese muteraniye aha, Barundikazi. Ndagira ngo ugiye ubwanjye n'intumwa zamperekeje nongere kubagezaho indamutso yishimwe ya guverinoma y'u Rwanda n'iy'imbaga y'Abanyarwanda bose, mbamenyesha ko babifuriza ishya n'ihirwe. Nyakubahwa Mukuru w'Igihugu, iyi ni inshingano ikomeye mumaze gushyikirizwa yo kuyobora u Burundi, mwebwe n'umuryango muyobora wa CNDD-FDD, kuko insinzi ya CNDD-FDD ari insinzi y'abarundi bose kandi ariko ikwiriye kuba. Mboneyeho kandi gushimira Perezida Domitien Ndayizeye umaze imyaka 2 ayobora guverinoma y'inzibacyuho, ndetse nkaba nshimira na Perezida Pierre Buyoya wamubanjirije, bose ko bagize uruhare rukomeye rwo gutegura irangira ry'inzibacyuho n'ishyirwaho ry'ubuyobozi biciye mu matora n'ibindi byanyuzwemo mbere. Ntawabura kandi gushimira Perezida Petero Buyoya watangiye inzira y'imishyikirano yahuriweho n'ibyiciro byose, nyine waje gukurikirwa na Perezida Ndayizeye. Nk'uko byanavuzwe, ntawabura kugaruka ku nkunga y'ingirakamaro ibihugu by'akarere ndetse n'ibihugu bya Afurika bindi, cyane cyane igihugu cya Tanzania, igihugu cya Afurika y'Epfo n'abayobozi bacyo, inzira bashyizemo u Burundi babutera inkunga ni ibintu bishimishije, twese tubashimira. Ntawakwibagirwa kandi uruhare rukomeye rwa nyakwigendera Perezida Mwalimu Julius Nyerere, nk'uko byavuzwe na Nyakubahwa Perezida Nelson Mandela, batangije imishyikirano y'amahoro. Imiryango mpuzamahanga nka Loni, umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'umuryango w'ubumwe w'Uburayi nabo bakwiriye kugira uruhare bagize. Abashimwa mbere na mbere ariko ni mwebwe mwese Abarundi n'Abarundikazi, mwamenye ko nta kiguzi cy'amahoro n'ubumwe kibaho, mukemeza gufata inzira y'imishyikirano nubwo yabaye ndende kandi ikagorana, mugahinyuza bibwiraga ko Abarundi badashobora kubona umuti w'ibibazo bafite no kubana nk'uko bikwiye. Ibyo mugezeho uyu munsi byashobotse kubera ubushake n'imbaraga Abarundi mwese mwashyize hamwe mukerekana mukabigiramo uruhare.
natwe kandi biradushimishije nk'abaturanyi kuko intsinzi y'u Burundi ari intsinzi y'akarere by'umwihariko ikaba n'iy'Afurika muri rusange, tukaba dukwiriye kuyishyigikira twese. Mu Rwanda, igihugu muturanye, natwe twakomeje gukurikiranira hafi intambwe zose zagiye zigerwaho kandi turazibifurizamo neza n'ibyo mumaze kugeraho. Muri iyo nzira y'amahoro, icyari kigamijwe mbere ya byose cyari ugufasha Abarundi kumvikana ku murongo bihitiyemo ubwabo mu ikemurwa ry'amakimbirane n'intambara byariho. Uyu munsi tukaba twaje kwifatanya namwe Abarundi mu itangizwa ry'intera ikomeye yagezweho, intera y'ubuyobozi bw'igihugu bwaciye mu matora anyuranye yarangijwe mu nzira ishize kandi yagaragarije icyizere nyakubahwa Petero Nkurunziza ubwo yatorerwaga umwanya wa Perezida wa Repubulika y'u Burundi. Nyakubahwa Mukuru w'Igihugu, iyi ntambwe u Burundi bugezeho ku mugaragaro kuri uyu munsi wa 26 Kanama 2005 ikwiriye kuba intangiriro y'ubwiyunge n'ubufatanye nyakuri bw'Abarundi mu nzira itajegajega y'iterambere rirambuye kandi rirambye. Amateka y'ubutegetsi bubi igihugu cyacu cyaciyemo, ndavuga icyacu cy'u Rwanda mu myaka irenga 40, ni amateka ya vuba yakurikiye intambara y'ibyabaye muri 1994. Yatwigishije ko nta terambere rishoboka mu gihe ingufu z'abanyagihugu zidahurije hamwe mu rugamba rukomeye rwo kurwanya ubukene no guharanira icyateza imbere abanyagihugu. Aya mateka twebwe yanatwigishije ko kugira ururimi n'umuco bihuriweho n'abaturage bose ubwabyo ari ifatizo rikomeye yo kugera ku bufatanye bw'abaturage mu kwikemurira ibibazo ibyo ari byo byose, harimo ibyerekeye iterambere. Ikindi u Rwanda rwigiye kuri ayo mateka y'imyaka irenga 40 ni uko imiyoborere myiza yegerejwe abanyagihugu ikanabaha ijambo isaba kenshi ubutwari bwo kwibohora. Iyo niyo nzira imwe nyakuri yo kuvana abantu mu myumvire itakijyanye n'igihe, ishingiye ku mateka mabi y'ivangura ry'amoko y'ibihugu byacu muri rusange. Aha nagira ngo mbonereho gushimira by'umwihariko abayobozi b'u Burundi bagize ubwo butwari mu itegurwa ry'amategeko igihugu cyiyemeje kugenderaho mu irangira ry'inzibacyuho. Ndashimira kandi uburyo mwashoboye guha ijambo n'imyanya ikomeye abari n'abategarugori mu nzego nkuru z'ubuyobozi bw'igihugu, mu nama nshingamateka no mu nama nkenguzamategeko. Byaratugaragariye ko ari ngombwa kwitabaza ingufu z'abanyagihugu bose mu ikemurwa ry'ibibazo bifite uburemere budasanzwe. Sinasoza iri jambo ntibukije ko
ibihugu byo mu karere bitazahwema gutera inkunga iyi ntambwe nziza u Burundi bufashe iganisha mu nzira y'amahoro arambye. U Rwanda rwiteguye kuzatanga umusanzu warwo muri ubwo bufatanye. Ikaba ari nayo mpamvu tubona ko intera u Burundi bugezeho uyu munsi ari inkunga ifatika ku mutekano n'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari duhuriyeho. Sinshidikanya ko bizadufasha guhuza imbaraga zacu n'ubushobozi mu kurwanya umwanzi nyawe utwugarije ari we bukene, ubujiji, ibyorezo n'ibindi. Iyi kandi ni intango izatuma u Burundi n'ibindi bihugu by'akarere dutuyemo ndetse n'ibya Afurika muri rusange birushaho gusatira amajyambere abereye twese kandi duharanira. Turizera kandi ko n'amahanga yose azashyigikira iyi nzira y'u Burundi agakomeza gufasha u Burundi kugira ngo bwubakire ku mbaraga zabo n'ubushake bwabo, Abarundi bagatera imbere. Harakabaho rero umubano mwiza hagati y'ibi bihugu byacu by'aka karere, harakabaho u Burundi n'Abarundi, harakabaho ubufatanye bw'Abarundi n'Abanyarwanda, harakabaho Afurika. Mwese mugire amahoro y'Imana.